E ori he suguna Betsaida, mea tawan pa mena bona aba kehoo vo te Jisu. Me ori pano upu ki bari, e ove re ato bona o re tage. Me Jisu pa ato bona kurine, me pa me tavus pene kehoo kahi bona wan. Me pa dovi vo matane, ai wa kopo bona kurine en teve, me pa hivi bona. Yan na taranom tataba. Me o te pa tara binu binu, me pa swe. E nana tara rina mo aba. E ori he na tara poteri rori bona nono. To pita binu binu rori. Me Jisu pa ato haabana koa bona matane. Me rau me kehoo pa tara susu, me a matane pa tage. Me pa tara wamara abaha bona mami hutaba. Me Jisu pa swe ki bona. Vos watoto bin wokua intian. Gweta no waha woko manawan. Me Jisu ai o disciple teve pa no pete te amawan wa rihina Sisaria Pilipai. E ori he pita patari, me Jisu pa hivi ribari. Amatawan bene na buhaburin te ye. Me ori pa swe. Mehe papana na bohaborian yan e John Baptist. Mehe papana he Elijah. Mehe papana he na bohaborian yan na mehe propita wana bunu. Rerau me pa hivi ribari. Yam he. Yam na buhabonamin te ye. Me pita pa swe. Yan e Karisto asipuana. Me Jisu pa swe wa kikis kiri bono disciple teve, e ori regue te a swe watari ni bari.